famo malo tu tala malo fonwa lo tu pe mo ya po pe malo mo la mare ho e ki mo gere la tong to pe tau fie ho pa pro ka ni ta o pe a ke ngalo pe pe tau taimi ho ani ana masima me I kare o se me de ho fulu me ho pu pe po tau fia ho fa ko ka digi tau ko tau fa ta fo heni mo candidate fil fa le ko eni me he tap fitu ai ko toketa ki tione ni kua ka ke tau te fa lo o me ka nga tau ko sanga tonu heni ki tonga eiki ki toketa ki tione ke o mai ki yongongo me he tau fo na tupanga malo abito Malo bita toita remani ai ma ko ngari pe ko ai fiala he ki motani he tau ke ma o mana wa moi neo ko to tau nga hi ko tu ma tau ngai palani ka ku tau fu fi ma o ai moi ko hinga ke ka tau ke tau ka tong ya ko ia ko ka pe ke to tai o to pe ko ki he to tong ono oi ma ta pure mo tau kai ko to whanonga mai i loko pe ho ki ngalo pe kai whao ko atu ki proklama nga mai ni ko ia o ka whao ko atu i ngai wiki ko mari ko atu kai ki mua te ho ko atu te ki talang ko pe ke o whao ko atu ha whanki niusi ko ha whanki yongongo ni o tulenite ki he nga pua kotongia mo nga me ko to hoko e tau moto whanga me e wike ko si o mai ki e hawane. Kage ko tau mea ko to pe hoki ai mana koa koi ai tau timi koi a koi MMT ange ka ngai whinga tau kon ai whakahoko ki wike ko mahiria tu ka kai ke tuka ai mana koa poupoua o tau timi koi a mate matonga neo ngoi pe ko ha to ko na ya ki ai ka te whanonga ko ki ka supporters or they talk about something different hange pe haki fu le son ai MMT ke nau anga ko ya e nau plani mai wiki ko si wiki ni ke te ko ya moi area ko ya sila ai let ta ko ya ki se au ko ni e pasiki age ko te wa te pe ke fonwa ni ke no pe na ki fa vai vai pe tonga ko si ka na to ki ha ki ni si ai to a me ki wi e ke ni ko ya te pe ka nga ki ho ko te ngai flow team po mo ngai me ka to ki he te ko ya ai tau ko ya wi ki ni e ko malo hi ko toka mari me ka to pe age we tau tu i ta te viu ke ngai plani me ngai te ko ya coach da be ho pure ko ya timi da be ho ka John Hopper ma ka do ma ka tama popo ngai fatongi ko ya una fucking gato age ko te ho ka te pe ki ko nganoa ko alwa tu ke ni ki fo singa ko ya o tau whakako ko ia ai wafe wanima ai ako whaka o teo si mai ene ngā he CV mga o au kotoa ko ia tawanga maheni ki ai pia ko nau teu atu ene ki whama popo mo e whakakato aki ai ngā he tānak tō ngā anga maheni ai ke whiwhia lahi ai ka tau whanau kau whai ako ma tonga kotoa pe te ke na whanau atu ngā hiola ko ia whinga ko o tau ni ke tau tōku maumi ai lerei pe uiaha tau kake me ngai tau ko mariwa tu pe tau tatau pe tau ki drop tau ke toki hange ko ia ko tau mea i kato pe ho eki mo tau kainga ko ki puranga fuko ni ko lere mai pe fui tau ta tau tui ko ma ko lau mahi na ma pe kwa tau ta ke na ka mo ko to mai ai fo i tau fra ko ia
o tau ni ka tau dui ka pau nei ai hanga hi pore fatongia mo nga hi mateu teu ke fatongia ko ni tau dui ko to be te tau sio ki no la ki time no ko fai fatongia ai ka lava be ke riu ai ola ia ko ia ai tau fa na o ka ke ko ma mawinga ia ko aki mo fa singa ko ia tau fa ko te watu ko ia ngai tana tunga ngai ni mau pare ko ia tau fa na o ngai ni fa na ko ia na na fa mata to fa na sport only ka to ko fa na ngau fa to was ki o tare ni ko ni fa ta mai ka pe ro sport di ka te tau ko ki la ko to pe ki ai ma fa na lai ko ki mo nga hi business ni company individuals que na sponsor mo support mo to to ai pare ko nga pe ki fa pare e tau fa na o ki finga to o tau ni ai te ho ka tai pe ki ko ngana tolu ai foki ko ofi foki tau free to ta ofi foki free pa ko hange ko ki o pe tau fanki sei fokatonga ne vesi ne tani kon ko ofi pe mai ai fa inga me pe ko to ko ke he dia mo fa inga ne vesi ko ia o tau tolu ko no fo muri o ne mo pe tau ne vesi ka ko tau fala la ko ki tau men power ke teu mo nga me ana te tana ki mai ki te mo ia we can't wait we can't wait ki ta wa ki ya wana ko ia wanga pe he ngani tai ni wana tu be fo mix wata ya ka o folau mai me oversi wa we be mo kakai fo o wi tongan pe we be fo ki mo nga kakai ko na folo e na no fo mai fa re ma na do una ma confident ko ia ke te wo suri ka ni ka ke ka ko no a fa tu ko mo no la e to fa mai no ko to pe ia I a wa no ko ia no me ma ko ane ko lau na fa la ve ke ko hiri ngai wi ke ko mari wa tu ko mate te we ka kai ko ma we na firi mo na ilo ai to ta to no aki e na foka kato ai ngai kala fononga ko ia I te ko ia firi ai a kuna hange ko ia ko kakai kau fili ko ia kau wharearea ko hiri una uhi e loto wharearea ko si whai be ngā wiki ai e kau voters una o si hanga puri ngahi palomesi ngā ue ngahi kore whata tau ki ngā ue ko nau sio ki ai ai ko doi hange ko ia ko ki mātou who'ou ko hanga he kakai o furi o siofi Paka hai mea o mau efi mai ke maho atu mo ia ke whare ko doi ko mawa mai ke tokunga koe ni ko kai ke whaatatari ke ta wao ki aho ko ia ko ngā be ka tau ilo mo select ai tō tātou tonu ke me whafufunga ia wahenga ko tō be I otonga ke nā hoko atu ko no ngāwe aki mo no reira ki e fuka ko ia I o tau pureanga kai ke ngai ko me ko whatala no ke ai o doi ko ki mātou ko ni mau o si takitaha I lope ko ne fo I vote e fiha e mau pe kua o hongo fulu pe kua uanoa ka se kau atu e tolongia o whagea ka koe o kua ni mabebe ni manoa kai ke ka ko hange ko lau to te ripe ke mea fua o whata tau ki ngai whata no te whai mo sio ki opposition ko hae outcomes ko ia me ngā hiri ni lere mai ko ia ko hiri ki a mai ki a honi mo a mai kon ke tepi ai ke ko whaka historia foke a honi he maa ke tanpo ko ia ai ui ko whangauta lakon no something like that ka he ka ku neongo ko tanpo ka tau ko to ba me foke ngai pure anga he ko hiri I foi project ko ni ke langa ko ia o
hala whakawakawa, ko whiwhia tāpa toa pe. Ko teu pe, ke rere moko he foi, pritsi koe ni oku langa. Ka koe mea tau sio atu ki ai. Ke ua te tau matahe, ka tau, tik, sio atu, ki hoko atu koe kau. What we gonna bring it up next? Ki tau hoko atu koe, ki ngai ngawe, langa koe tau ki whonuani. Koe tāketi pe, mo plan, taimi. Kai ke tau whia nofo muri tonga, toke tā, tau langa tau ki whonuani. Kei nonga nge pe si tonga, tau whoki mai ki hen. Kai ke, anga mawhana, kutoi, ki ngahi langa whanakalaka koe ni, ke oa te tau mong no fua peha ngahi mea, o tau iai, ka tau toa whoko atu tau palani, ki a ngahi ngāwe koe ia. O tore, loto ange, mahui ngange, ki he langa, walakalaka, pepe, ki he whaka ekonomika, koe sio, ki he ka, o tau whanwani. Kai ki tau ngata pehe ekonomika he ngahi whakaporikare, ngahi mea katoa, ka pau, ki tau puke katoa mai, ngahi mea katoa, whikaukau aki, ki he nerei whakalopua, ki tau langa ki he whanwani. Kai ke, koe bueta, ko kamata pe whoki ke tau, manga atu ki he nomolo ko ia o tfulenite I he whataimi ko ni, I he sama, ko kamata ke ki mariuriu mai ea. Nonta ki mariuriu mai ea, ki mawhana, ki lailahe angi ne mawhana, I hoko atu ko ni, o tui. Alo atu ki anga mahen ko ia, tau wha, mahen ki ai, ki tafu ko ia. I Friendly Island, I Tisema, Christmas I pia mo whaastau. Kai ko ki longo ia, toeta, urawa ke u tātana ki mai me oturente, ke mea ki ai Hawake, tau kāinga ko tau pe, mo mea mai me ia pe malo. Malo vito toka ki tēne ni kua, ai mai ki ngongo ko ia ke tau wakai ko toa tu gai, pe ko whawhiwhia whanau ato ko I tōkunga rei mea ko tāpe, I tau whanua topanga, tau te whito whoki ki he wāhenga tōtapu whitu. Ka koe tu e taini mi ku whewhe campaigni ku haanga o sio ki he o kau kantiteiti kona ku mō pore ki he whatongia koe na. O whewhe tunga ku ia e taini mi haho o ngoi ki ai ko ke o inga fō ke tala mai ko ia ko ngena futo lunga te whakaukau ia kai hau pewhu I whiri ia wana. Koe ki waiwahe mea nge ki whatano mangi ai mo tuunga ko ia tau campaigni o mai ki aho ni. Malo pita, toita. Koe kamata nia ke wongoki. I am here for a reason. O kai ke u he ni ko haku whahehe mahaki pe ko ewa mai benki o tau o tumatua ngā wha. O ko wongo o kamata ke o ki I lava o whiohi mo sio ki ngai opposition ki nau ngahi outcomes ma nau ngai mea kuri mai ki te kuri. Ka lava ke mauhanga o tata wange mai ngai kawinga mo ngai kaumua ngā we. Tau tui hange ko ia tau pepe hange tau kori rere mai lai na whamuri. O tau hau tau toru ia, o kamifu ke tau hau tau toru ia. Moha toi mea whakaweiwe iua mo tatai pao ki rerei whakalopua. O mea ko tau peo tau hau mo iu tau tui. Koe rerei taha ia. Mo lava koe ngahi oko ko mi muri. O lava o te hanga o compare ki ngahi. Mea whaka international o. E te hau gome. Ka toki ki kehe whok e te hau mai a ki taia ki hen. O te hanga o hiri whakataha. Mo ngahi ngāue, mo ngahi potuto ngāue. Mo ngahi mea anga maheni ko a tonga ni. Ngahi mea anga maheni ko a tonga ni o kia be e ngau whainga. Tau be whainga lorenga. Mo whainga whakarea. Ka outui e tahanga mea na klawe kia de nai. Ko mama kakai e whanua. Ko na lava peke nau kala whaikeke. Mo whaikeke e ko hae ngahi hawe tama. Ko hae ni mea whiri mai. Ko hae ni palani.
ko ha ni me ke hoko pong ko ha me lang ha ke fonwa ko ha me millionaire e fonwa ko ha me fa nga we ke kakai ai me ka to ka ngai pal pare mai ya ka ko toi ko pa wa mai en ke taimi o ku kai ke te toi lava nga we o ku te tata te pipe mo display ya te ngai kavinga te ngai ni tamua mo ngai experience ngai tau ke ko ya te ke te au te tano te ka mo ki patuan ko ta pe moni ka pe ko san tungua ka ko fainga lau mari pe ko wang au ye ai ke fai ha me mo fai a ko le ta ha ko plan ni pe ke wina ka ke ka tu ko yang afokia tau nga we mo tau hit tau ni ma ko te lawa o fai ho le ta pe lawa o inasi ai mo to ka kai ni fonwa ni pe ko ba man I fai nga pe ground ni na kwa mi ai te ka do pe ya te au te ta I fai nga tau ke nga we hange pe me pe pa nga ko ki mo to a business pe au a ko manga ki step for pau ko credit ko benefit te ma me step ko ya ko ma ke kai ke make a move ke fakata pau mo faka te kai ke mahino pe ola le pe kai I hanga plan as a businessman te fai nga fo piti ko piti pe ke winni te fai ha fo fra market ko fra market pe ki slin life au dia Hawaii kai ke ko ta no ke confident ko ia ko tu ta to ve ua na fa ka ko mo ia ko na I plan ni fra to be ko ke fu personal pe ko ha ko fa be au ke te au ko si o ke lava langa ke ko ta tu ski for one ko ia ko tano ia ke te au ko ai plan ni ke mo plan ni nga au mo te watu ko ia ki ke fili pe ko hai pe ka pau kai ke loto va nga ke wal ke hu ki loto o goi ma be ke hoko ko be ta kai ki slow ang kai ke fu wami ke timing mo palani o ko fakau ke fa hoko ai ngai project pe ko ngai me ke langa ke ai economica langa fa la ko ya da fo man kai ke ko tu ye dai ni mi beta ko yo si lo ya wanga ko ra ben nai ko ta ha ngo ipe ai to ko nga ku ai le pore ko ya fai aki ne ngai fa malanga ki matong kon ko fo ngai fa malanga mo ngai palani nga we mo ha ko na to ko mai ya ngai ko kai kon ko na wi lo to ko pa ke si o kai ke ngai me ngai fa ke ai palomisi fo ka ba ko ha no la te tau kamata mea. Ko ia koe anga i whakakau, wera? Nau tuka tru, mana. Malo bit, oku na e fuke prokalama na e whahako whakani awhi pena ki lawe mai toka taha ko ia pe he o whikau aki eni pa mo ripoti ko ia o ngai sirini whawahenga. Aia ne pe he tokua I he whatatau ki he lawe toka taha ko ni koe wahenga pe ia e ua na e ripoti. Koe toi ngai fo I taha fitu ia koe e fo ko ia. Na kai ke aha taha ia e ripoti koe haha o whakaukau ki ai, koe haha o whaunga a au ia e kehe. Whakapau te ke huki wharearea, ki ke whakahoko aki ke atakitua mo to tonu ai se nit whakawahenga ko eni. A make me ngahi whatanoha wiko o si foki ngahi whima uwiviri o ko ke o si lava o whapapau ko pau whakahoko ka ko whewheta o tuunga ko ia se nit whakawahenga o ia hao whahenga whona to ke whakahoko aki ia ke ripoti ki he pureanga mo kakai mo hau e whanua. Malo pita te tāre man ko I siu foki ia ke whae tālanga lahi ki ai ia tau ki whanuani ki ngai outcomes ko ia I se niti ko ia
mi foi le mai tau ni ko tau tu ina pe tau ko to pe ni le mai mi mo ka ku tau tu fo ki ko tau ko to pe pe ma ka ke na hu wa tu fai fa tong ia ki se ni ko ni ka se ni ko ni ke ku ilo fa pa pau ai fu fie ma ko ia hange ko fonga e pure ko ni e na fu fie ma ko me ko shit ko ko report ko ha fa ina whakaukau, mai taumua, mai palani, ke ngā rekoti ko ia, o seniti ko ia, whakawahenga o tuwha mai me kakai. Kai ke ko hange whako whehui, whekawaki mo ko konga pena reporti, kai ko te whatarano atu pe, ki he tapaki ko ni koe, reporti ko e whakafofonga malona ko winga ia o whehui, ka ko reporti ko e whakafofonga ki wharearea. Kaya ko tui mahalo ko ki papare mai ko ni ko ki papare ma whaka communication be ia o ka pau nai oangi a seni ki kakai e wahenga po ko kōsiri o ko ngai komiti ki nau wharere ke nau whaiha whi mahino aki ki he mea ko whi mao ko ki whawhawhonga ke whakakatoa ki ne reporting. Pea ka pau rewa, ko se ni tia nai he whawhawhonga pe ia, tau si ilo ai pe ta tol, malko ngai i siu ko ia, ko whawhawhonga pe tene lawa. O solowa mai ke kakai, ai palpare ma, ko hai winga. O kui kai, ke maa mai ai reporti ko ia, ke wharearea, o hange, ko kaweinga pure anga ko ni. Ko whanongo ai, ko nau whamama whae mea ko receipt, mea ko report, ki pure anga, ko whareharea ko ia, ko tauni. Kai ke ka ko sio foki, ki konga mahu inga ia, na ono ngawe aki ko ia seniti. Mana tu foko kai ko seniti au, ko lahi, via moni, seniti ko ni. Ko ki seniti ko ia tolu kilo ko ni, na moa ki kolope e taha, not enough, ki na ngawe aki ko seniti. Ai ko sio ato auia, ko paupe foki kia te awe mana malawe pe kia he ko li. Ko paupe ke guange ia ke kosili o ke nau whai hano whakaukau i. Kosili o whakawahenga, because whakakolotu whatuwha, ke whatatau, ke nau loto lelei kia ki hono waiwahe, ke whatatau ke tokolahi, pe koe a, se ni kon ka ko ia whai me ta ko sio ia ki ai. Ko ki se ni tia, ko isa pina. O tatau pe ia, hono tuwha atu, mo tai tuwha atu, ka ia lawa me ai. Ka taim tatau ia ko whakaukau atua uia, ki ono tuwha pehe, ka ia tofu ia. Ka ia tofu tafu ata ka tau bebe, hange kon kumatolu wahenga fitu. Ai ko hukolo e fia taha ua tolu wha nima. Ka tuwha ki sentia ko ia whakaori, ka ia, peko haha no whainga whonga, ka kuna tau muafut, ke lawa i nasi, ai taha ko toa pehe wahenga, I fo se ni tiko ni. Ke te au, rather than doing this, ko whakaukawa uia, ke whanga e a uia, o whakaukau I se ni tiko ni ki a whahinga mea, whakawahenga. Ke lawa o iuse se ni tiko ni, mea whapisinesi, ka lawa o vilo mai, ai ki se ni ti, ke a mea, toi maa se ni tiko lahi, o toi lawa ange ai hanga hinela. Mea koko hono wahe kesi piha tu, Wanga pe kau mo whatala noa. Ke tau hanga o whotu whahinga business ko whahinga whakaukau. E lawa whiunga mo ki seniti ko ni. Ka lawa o ki mai peha seniti ai. Kai kai ngatai whakangawe I ai mo kakai wahenga. O ka haha whahinga business ko ai ho tau ki shopping ni. Whare koloa pe koe haha whahinga mea. Ke lawa wilohi ai seniti. O ki vilo ai pe lava me ngā au e moe ha. O kau ki ia ki he kufo I project and koe no, kufo at mate tala noa ki ai. Ka pau e ao ngai ki ai, ke lava ia, o tike fo I project ko ia. Koutu ia au. E ao ngai I hono, wahe whakai pe he, kai ke fu lava. Koe anga pe e whakaukau a kuia, me toka. Ke toki, whakerea pe ki ai,
ai consiglio mo committee ko ia o whakaukau ke whakatū ke na wanga pure e senit ko ni a ki po ha be na loto ko me e fai ko tuila ko ngai ke tau sio ki ai hange ko ni ko ngai wahenga ke e lava pe o fai nga ko ngai ke te lava ki vilo mai seniti pe kai ngatai firma ke lave ko toa ki ai ai kupu ko toa i hange ko ni ko fanki po ako e lava toko ni ki ai o lave ai mea nge ko ki ka wai e lave atu ki ai ko ia fai nga fo ngai ni de se pe ki tai o ki toko ni pe ia e lave senti e kai ke longo peto e nga ia te nau kōse na tō pāparema ke kita ke la pāko whawhawhanga au ka pā te whaiho tu tōnu whawale ko ni ke ai e mohe ko hinga pe ko ha moe o se ange o wikai ke kawa ko tō me pe whai ko tau whakaukau i whai nga mea e lawe ko tō ai ka inga ka tau te whitange ko whangi mea ko ni o tō e whangi mea ko ni alwai pe mo toka ngai tau kau wai hange ko teke a ko tau whanau ke ngai mea pe ni e kaurere ia ki whaka whimari e ki kakai kai lawa ma umai ripoti mi kakai po e foi komiti kon te nau wharere mea te nau ko doia ke tau tai lawa na to ko tau maro ko fuki tai meni ki e kau sa kolo kau puri whawahe tui maro moni peia ka ko tui maro ko inga ko te kai ki te anga ka kia te au ko pau ke ai au e are pau koe ka tau whendi koe whima ue ke mo whae ka mo sio whapata ta koe hae mea ure ta aunga ki wahenga koe mea te tau whae o pau ke mo whakato mai mo receipt ke whakato whatangia ke wharere kia te au ia koe whonga ia ko whakaukau pia kai me ate foto ange koe mea koe nakurawe ki ai kia whahinga mea wha business ke foto he wahenga ka lawa wilo mai senti mo taim tatapu mata ki ngā ue moa ka ko pau be ke agree mo approve mai e committee consilio ko ia o wahenga na loto ki ngai foto be hinga ko le dei whakalupua mo kai ke lahi hato e whilawaki mo whitaaki i ki seniti ko ki seniti ko ni ange be ko kulawe ka seniti a kula ka fufi ma ki whakaukau i whakarei a ki e te taukei o te experience mama whakata mai te whai ia whonga e lawa ma wange ha seniti o toi ki lahi ange ki e hoko atu ko ia o moui mo langa wha ekonomika langa wha laka ko ia o ki wahenga ko ia mute iai ko ia ko tari ia ki ai e toketa Malopito ki dione mai whakanoa ko ia ki he paanga whakawahanga pe ku tōlahi whoke ni ihi o kuna o i ngaluope pe mai ngai media whasipsiare o a upe ki he ngahi prokalama po me kau whafofonga me kau candidate o kuna o ku whaatalanga iai e whakaukau ko ia ko tipe umahu inga ia kakai e whanua ai he nau ki he tuku hau e whanua pea ko tui ko o palani ngā ue ena moang ho whakaukau ai ena e koe tu tonga tapwhitu na e kau mo mautolu i he ripoti pe koe hea tunga na mo iai i he tauni ko te kai ke u lawe ia e tawako ia ka ko nau ki whanonga pe he whonga koe ngāwea ki e mau ki senti ia nai ko pe whonga nai pe ne whonga kai ke whange pe ko whatanoa ne nai o tatai ai pe whoke ne whonga mai te tui ia kai ngā lere e lawa o kawa ai o to waenga ai nai pe whonga ne whonga na ne hanga o tuku mai senti o no he whangi group o tuwe ka whangi group koe kai whiwhine ngā he langa wharakalaka mahalo pe koe kau matsiwisiwa pe koe ka koe
hanga te ko me ka ka fine fu firma ko ya ai ko be malo ko ya fa inga le yo si o ki ai ko ko ya lo tonga ia ko pe I be ha ke pe I nga mi wa ke be ki ta fitu ai pe ha ke ko holo ko se ni ti ge mana ku ya be ha ma fu yu wa ko na ke la ki ai lo mana ku ka pe fu yu a fitu ya fu yu ko na ua kona ko si mawa ripoti kage no tau tui ko tope ton be ke ai pe fonga I lava o fava ve mai aki ai ana ripoti ange ko mena kla pe ke nei ton wi ke te ana o fa wa ai I concrete ai I are pau o fangi komiti ko ni ko te ave ke senti kai mi ta tau pe ko te ata kita o hinga ko te ke te au ngai fatongia ia ko whakakau ki ai. Ke hanga o arwa ia utu mai tau ka nege whonu. O whima e au ia ke hunga ke o te. Ko tau kei pehe pe whuk tau tōru ia. Ko ki mi wai ko o tau whe ai pōpua ni ko o tau whe vai vai. Whe mau ia ke whonu ha tange ia whiha. Ka ua te tau toi whe tō kua ki holo. Ka e lava aki ia. Ka tau tuki atu. Ki maman lahi. Mo e la whonga. Mo te tau kei. Ke lava whakafon mai. Nai tokoni ko ni. Me to wahenga pepe ki whakalopua. Ko hinga kai ski holo ai. Ai whilawa. Ko mea hoki ko whawhikiki. Mo ke, mo kaufusi, mo mea kano. O pepe ia me he si I. Kai ke whiunga mea ko maua. Pea ko tui ka arwa tu whenga. Hoko atu ke rio. O pae lolo. Te tau tau kei be. No. I don't think so. Ko mea tau whenmau. Hoko atu tau keri. Tuanga I ki hen ko ia. Ke hanga he. E ki komiti kosi rio ko ia. Toka wahenga. Whakaukau. Apau kai ke nau pehe ko mea. Wadu nau pehe ke whakaonga ia ki he. Ki he ako. E whangi after hours kan kaya kau tiulis. Pe koe ha e whangi mea whemau ko na ka wai. E whangi mea pehe. E ko kau tui. E kei lere I pito pe. Paka ai pe o ngoi. E kai ke whahata topu ai pe kai ke lava. O calm down ni ai. Ke fusi ati. Pe puke pe ai fusi ndi o whakauka ia kaki mea ke lere. Ke lava o toi vilohi ai se ndi. Ke ano whonga. Kau ngā kai mahino pe. O kaunga kotoa ki ai. Ai wahenga. Ai ke. Ko toi whoki ako hange ko toi se ni te ako. Nai toki lau ko whakalahi mai ko tātiru. Ko whanau au ta koe maha ko se ni tamala pe ia maha. Kau whakafonga. Kai ke kai whoki tau. La pe ilo. Kai uhinga ko ia. Ka koe ia ngai ai whakaukau. Ki ngai se ni ko ia. Kia mea. Ki tau whimari e mononga. Kai ki toi whaha whilau aki. I ka au. Ko ia tukatu e. Ia, malapito ki tione, ko wiko sifuna ta tānoa lahi au pito ai ki he whare ko eni toko e project ko ia ki whanga uta. Ko ho proposal foki ke langa ha whare ki ka waiwai me ngahi whare makehe ki he nofo anga mai hafua. Ka ko hinga ko whare waiwai foki ko kau fokia I project I hange ngari fo o ki he tau whanua. E neongo ku lahi hono ngahi whie mau me ngahi elemeniti o whie mau ki ei ke kakato ke hoko ka whare tauhi vai le rei. Ka koe ne tuu koe whai whare o lava o tuu I tongata puwhitu ko tui e whia lahi a pito e ka I ngā hai. Koe hae tuunga ku iei e ngahi. Teha ngahi ilo fo o mo ngahi whau ki he tuunga ko ia ku iai ai whakaukau ko ia malo. Haro pito e. Koe tāpe moni koe. Koe tāpe hoki a ngai.
firma wili ko ni ko ki foi lakun ko project ki ko ya fanga uta ke kau ai tapa ko ya ai clinic ko fare ko ya ka wai i langa ko ya ne ko ni ai to ki fa ko pe ya ge fa kau pe te o ko ha pelo to e ko silio va henga pe te o mai ha to ta me muri pe te o nga e ki pe ai ka o local doctors i tongani ka ko pa pe ke ai a ka to ta mo ka nesi i fare ko ni a ka wai o nga ke fai hono ono tokanga kina tolu ono o mai lo tango hoko e whainga tamana tu ko ka wai o pula hange pe puke ia e taimi ko tope e la hange pe puke ia i tango ko na mo de ia ka ko tango o mai ko dina to ko ke langa ko foi fare ko ka wai ke langa ko ni he foi fanga ko ni ko foka wa hange foka kolo ko ki era ko to e hoko ia ko ko mea lere ia ke hange ko ia ko o mai e tau kau wai ke tauhi taimi kakato ai kau wai ia kai ke tau mea ilo pe hange ko kau wai kai ke anau whanau kai ke anau whamiri o mai ki nau tau ia tauhi ki ai mo hange ko ni ko kau wai ko ni ko o ko kai ke ahana tauhi taimi ngā ue ai whanau o mai mo nau tau ki ai ki e whare ko ia ko i ai whakakau kon ke langa ko i la kore. He ku hoko foki ai fo i project ko ni ko whakamā opo anga i e kolo. Ko ai hange pe ko na whalawe ki ai o mai e whare wai tau whatata pe hange ko pea. Te tau hangarewa o whakotu ai health center ai i whatatau ki ngā whakaukau. O mai ki ai, mo kau ki ai hono o mai kau wai. Ko inga pe ki hono toka ngai tina ki nau tolo. Ka toki o sāku re wai e whatongia. Ke komi mai kau toke tāma kau nesi. Ia loto rere ia e kosiri o. Mai komiti whai toto ni ko ia e wahenga. Pe ko wheha wahenga. Mea te ungawe aki. I hono tauhi mo kontrolo ko ia. O whare ko ia ka wai. Kai ke he taim ta tau pe. O ko ia ko i he fu lakon ko ni. O ko iai pe hoki mo ngahi. Mea ma ke ia. Whakaukau. Ke tō i he fu i project ko ni langa ko ia fu project ki. Ke lava mo uia e kakai ko ia wahenga. Kai ke ngata he na o mai ko tuko na wai te na o mai o mao ngā ue ai. Se whakatau aki whakalokolo pe ia ngai mea ke. Mo e hange ngai kolo ako e kāfua. Hanga ni businessi rere i fu project ko ni. Ako e nuk mo mea whakawho e ta. Ngā alo te ke whanongo ki ai e tau kāinga ko ia i ngā lope. Ki he ngahi lerei te tau mao ko ni me. O ku whonga hau inga au pito i mea ko ni ke toa. O ko ni ka toa maru tau whanongo pe ngai tālanga ngai whakaukau. O ku nau whonga ki e whanongo ki nā toro ki mosio ke urunganga whakawhonua. Ko nau sio po ha e tau whahinga. Wei pe tau toko. Ngai tau pohuri na ko whaalawa tuki i Hawaii. O alawa tuki apia ko na ui ko piwai iu. He nau propu sou ia na tolu. Koe kalasi atu. Whaka ofa. Ni hanga pe e ia talanoa. Ngahi. Ngahi nānunga mo ngahi. Ulunganga mo ngahi. Mea kotoa. Tau te whito ke Pacific Islanders. O hanga he whakaukau ko ia o taki mai ke te au ai whakaukau ko ia. Ke whatoha tau mea pe
i whangaut i foi project kan ko ngahi katoa ngahi whare kon ki he kau wai alua tu ko ia mo ko wai pia kliniki alua te pia mo library alua te pia mo ngamia katoa ai lewa mo tau foi ko foi sentaia au mo tau kau floso au mo tau ngai whai mo whafonoa ke itaia he ko whaki ko ngai waka meli le whaki mo whafono pasi o ta fito ta hanga tonto whai watu pen nau whakatau hanga kulau ko ki moa iai ngai nau mea whakafonua whanki hai whanki ngau whamea ampai fua hosi maa te nau alugai nau whakausi mai tēnā mo nau sio e sau e whai mo whafonua ko ia tau matakari i a watu ko ia i whakakato ia e nau tua mai ki heni o si ko ia te tau lava peo o whakakato ka pako a whakakato e taha tau e whakameri heni nau ki alo nau ki takmika te au ki lo ke nau whia nau tau ki ai ko hinga pe ko tonga ia ko tonga tapitu ia ko lakunu ko TT7 lakunu ia ke nau whimai nau tau almu nau ka pala ki nuku nau ke nau tau how good it is they want to taste it that's amazing ko whahinga mea ia ko tui te kau rere ia ki anu hanga au e kato kone kau mori te nau he mai te nau pēna toko ki whanua si ien kai ke fu rere ia whakai ekonomika ka te nau toko whoki atu ki nau waka ko ose kato tono toko ia i tonga tapitu kai ke key point whoka tonga tapitu hanga i kona ko whawhatanoa ke e toke tā ko e whiema o ke make money kai ka tonga tapitu ko toa pe ko kakai ko toa pe tonga te nau ahia e kai ke ngata pe tonga tapitu te nau hawe e ai ngahi koro te nau mai ka ko papu whoke nau to tongi nau to ruia ki he komit ko tonga tapitu he ko mea ia tonga tapitu ko anga e palani ko no more free e toke tā e tau whimau ki tau langa kakara paka suke siaina kai kia me la mo ki ha mo kai pe kia me da mai be holo be a sen de ni ma ka still need money ta manga tuen ki ta wa ki ka hiki ko ia langa mo langa fa business economica ko inga be ko ka fo no ko me ma winga ia ni ko fa tala no e fa ka ko ni no langa ko fa ngauta ma we fa le ka wai ma we library whai pe mo ia koe tau whanau. La vai pe ai mo nau, o mai whai nau, ai assignment ni, mo e ha, kos maa. O si malawa mea katoa pe ia, whahoko pe ia, i e fo, i whangauta project koni. O whai ka e whakaukau, taim ta tau pe ngāu e pe mo mātua, ngāu e pe ka taimi ai, ka tau whanau, ako ai pe, ngā whatonga, ko whaiwa, hange ko ia ko patala no ko ia e PYU ko ia i Hawaii ko algo da ko to pato mo ve te mi ai mi tonga ni mi whangauta o na o si ilo ai unga fa funua na poto e tau longa na poto soke whahinga whaiwa pe o tau whai o tonga kage ko lave mai ko relo mai mi foi whakaukau ko ki kauwai ki lere ko ia no omi ko ia whaka tobe e foi project ko e whanga uta tau toki anga toki whanua whamui me whanera ake ko e anga ia o i whakaukau plan ia tu aki moto e malo e Malapito tātāni kua e whatanoa ki e planning au e whetuna whatutu ke whaivia aki ai whimau ai kakai he tonga tapwhitu ku o tiu munu ia e tonga tapwhitu kono i ngā ku ia he kakai o nau mau whahinga vi soni ko ia
mai whainga tamu a ngā ue ko ia kono i ngā ke manu i ai mo whatafe manga i whenga maari mai kakai o i whanua. Pea ia e kliniki, koe tau siatu ki ai, koe kliniki e whakaanga e tako toa pe, maheno whakupeo ki ai whakavaiola, whare mahaki ua whetu peho mo wahenga. Ka ko toi tu e ki kliniki koe na e lawa koneki mai ki ai e kau matawa tau me i tuapureanga, me New Zealand, mo Australia, mo Amerikani, mo i kau ngā ue whakamisinare te nau alo atu, o ngā ue ai me i tuapureanga, e ngahi malai ke i he tawhak whakawhaitoo. Ia koe tau hao koe ki he whare kau vai, ko tui koe kau ia he whai project i le rei, mo oni e koe tau sio atu e lava e kau tore ke reka o e tonga tap fitu ke nao mai ki ai, pe a hao e pe ki ai mo e nau whanau, pe koe whangamokopuna, o tauhi nau tolu kai kolo au ko iai fo i whare le rei, whare o ku mau e mea kotoa o ku air conditioning a loto po ke mengahi swimming pool itu a mengahi funky malai va inga me funky feitu ke oe kau tore ke ka lue lue loi po ke kau ia i whakakolo a lahi mo oni ki tau kakai. Ko tu whaka Amerikani whoke u lahi whanga ki feitu pehe heni. Aia ko te alatu ke whare ko ia i he ngahi facility ko ia pe ko ngahi feitu ko si tokanga kina e kau tore ke kai Amerikani. Mau e mea kotoa. O ia whanki mea wa inga i tua. O ia whanki i takusi ke na wo kau wai. O ia whanki mea whamalo i sino. O ia whanki mea ke na wo whaia e nau lau konga. Mo e hāfua whanki i activity ko ia o ku whakahoko. E pau tokoni ia ke hunga ke whakatolonga mo ui ko ia ka vai ke nau kei ngau e pehe aha ko tā. Peka koe mea te pūwhoko ne ngā ka ano ate hui whakau kau ki tau ngā. Koe tau, koe whanau pēe o mai o tauhina tolu. Pea ko tui pa kau e ai ha whahinga tokonia e pure anga ki ai. Koe ki tau lau COVID e tolu e ki ai. Pea koe ngā whoki u kei whai whoki ngā ni ihi koena ko mo whengau e ake me tua pure anga. E kau store, mo e kau sponsor, te ke lawa ke hanga o a whi mai mo whakatafe mea ngahi manu ko ia ki tangata whitu. Ka ko no pawia ko man mere ia pawia whi whakau kau koena ke kau vai. E kono i ngā whoki he koe ne tu ko ia hoko. Ko tui koe ngai wāhenga ko toa pē o to tōne ke nau mai ki ai o nau ki isi o ai ko no hinga ke whakahoka ngahi mea pehe i hanau ngai wāhenga. Ko ngai ke toka ngai kina ai kau tōre ke reka ko toa ko tau whanua tupu anga. Pea ko tui koe ngahi whakau kau ko ia o ku look forward te taha ko toa ki ai ke hoko e ngahi manu ia ko ia ke nau lave manu ai. Ko ngā whoka panga whakawahe ngā whoki ko hanga penia whakau kau watu i ngā he ka pailo to taha ko toa ngahi kolo ia ko he tangata whitu. Ke o atu ko toa ai fo i senitia ko ia ke aia ke whare vai. Ke tokoni, ko hono kamata ia ke fui project ko ia. He kono o hinga, ko fui te me taha, ko taha poine wha miliona ia. Ko tau sātu ko taha poine wha ko ia, ko neo o mai he tau he u whakatau hono o mai e tolu kilu tupu. Ka pau te te lawa pia o whahinga lao, o ngā ke kore ki, laki release ia te fui i tau ia e ua ia. E fo i fitu kilu ia ko ia ke whai mo kamata ki hano langa whakotse ki. Ia koe kau ia i he ngahi mea le ia pa kono uhinga. I kei ke ngata ai ka e lawa sio e taha kotoa ai he wahenga. Taka tau senit whakawahenga aunga koe o kulanga ake whawhare koe. Ata ki tu a mea kotoa pa kusio kakai koe mea koe project ia nai o mai ki ai. Kei koe anga beu ki whakaukau vai ki ai. Kau ko maarea pito koe ano toi ai koe na pa moe culture hall center, ai cultural center koe na koe ke iai a ko iai whakatalonga, e a ko iai e tau whatunga matu a ngai whai whakatalonga ngai koe ia koe Polynesian Culture Center koe i state koe o Hawaii, Mahina whakeo ai whoki ai senta na aina ko hanga ke koe ki whare maha ki anu ko iai whare area he taini mi. Ka ko tui ka toi tūha fo i whare makehe ai. He ve matata.
Oua. Oh, Tau satu ki ai koe panau whaipiti taki horo. Ai koe tau pehe koe kliniki he koe whare kau vai he. Pea mm, hoko to pea me mm, fu culture center mm, koe nā. Kau mea koe mm, tau satu ki ai koe kau ia e ngahi mm, project ki mm, tāla mm, ia pa e fia ai ai mm. anga e wahenga. Kai ke? So, Koe ke anga pe ki mono atu ki he ke whakatala noa mahu inga koe whakahoko kai whakafoka te taimi malo. maro bita te man. Te uki whatala no mai ke whakaukau koni koe ke toni i koe a mono. No ako i koe e tau whanau. Hai nuka mega nang wawe gai e tau whatala no mai. O kau fuke library i palani koe ni. Gai foi whare ia ai, e kotoa library ia. Ka ko whakaukau koni e iai foi konga ia i whare koe ni. E ngawe akia i he po ako. Ke po ako koe ai whanau i after hours. E lava rewa o mai ki nau tolu ki a fui whi tupeta o kolo o na o mai ki library koni. Lava i pe po ako, mai mea katoa, ka hangi koni ko konga ia ako. Ko konga ia ako ke kumi mai au ha kau whai ako after hours. Ke nau whahoko. Gai whakaukau ai ki motoani. Koe ka ia te ki wheni te maa me pure anga ka pau te hu ke pure anga. Koutui te anga i lahi a ki ia. Ke ngai whakamore koe ni koe ke pua ko. Ange beko mea na whaatala no ki mua. O kai ke o kau au ia e a taha o kau o wakai o kau e whakau ke tau ki wheni ki e wahenga. Ki haku wahe mua pa ikai. Kawa ia le haku wahe. Te hanga e au ka au ngai. Ke whanki me a whima uiwiri koe ni koe. A wahenga kau ai. Ange koe whatongi e koe ni. Ai kumi mai koe ni koe hakau whai ako. Kuma hakau whai ako re rei au pito au pito. E te ulawa be ke o ngā whataha mo kakai e wahenga. Ke mau whamoni aki. Ki kau whai ako re rei koe ia. Ia te wanga rewa o whapolo kalamai. Te o ai ka pau e po ako. Me Monday to Friday, he wiki katoa pēga start me he ono PM ki he walu, kai ke ko ange ko blau ke toki komi mai ha kau whai ako, ke whotutu ka pao te tau, e lava pe o vai peheni ko ia. Lange ko form 1 ni mo form 2, o gai pe vai ngā re wolo ia kau whai ako ke nau mai o whakako ia, e kalasko ia. Ange koe kalasi kan koe form 3, form 4, e lava pe o ko mai ka o whai ako ke heia, e na o whakakato e po ako ni. Ange rewa koe ngai kalasi koe ki olunga, ko pau rewa ke o mai ha kau ki i whai ako ia o toi ki marungange. Ke nau whakakato, ka koe anga ia ngai palani koni koe ki langa koni koe ai ako koni e tau whanau. Ke o mai koe ia ki nau tau ki he holo ki he library koe ai kolo to bebe koe community library o mai ki nau tolu ki ai o whakakato ai hono ako i ki nau tolu ai o whakaukau ka pau te mau kamata me whanga ko i a lavaka e vai te puno kamata pia i kona ko sia e whare ai whanau kon ko giwesia te tuat mo whare kon ne ka wai ta mo whare kon ko library ko tu wai lere ai mo po ako ngai me ka to ko ya te hanga rewa o finga i for plan whare rei tu rai fo ke fa pal pare ma fo ke tu wang ma tu ai whanau ta te fito ke after hours they don't know where are they ngai tai mi ko ni fu fi ma ore vai ke to set yang e to ki lo loto mo malu wangi ye ngo i he matua ai malu ko ye na fa na aki be ha tau hanga i tau hanga o ai hanga i to le fisita i ai to fare lai periconi ke na sign in sign out
e taimi ko una ha o ai ke po ko nga ke lava pe fa la aki mo safety e tau whanau e taimi ko tuanga mai matua ke whahoko e whatongia ko ni ko hinga ko tau si o ia ke lerei ko ia ko whata mai e kau e ka lava e po ako mga iako ko ni e after hours koutui e kai ke toi paraparema e tau whanau i ako ngai mea konu kau silo ko toa pe kau e whaya ko konu na whahoko ngai iako ko ni whakawhawhai ola ko ia una mamata ki ai i osi ko ia i ngai tau whakako ko toa pe ai ka pau ko palani e kamata me vai ko puna o se voia hoko mai pe o ai pe mo ai ko vai ko puna e la vare va close off mai ki ai a toko mololo pe mo matariku la ka ai le mo to kilanga le mo me kon ko ha te ho pe la vare pe mo lo to apa ya close mai mo na to ki ai ko nga ke la va pe fe to kon aki mo fi kau aki ki le le fa lo fua o se ya pe to ale va taha i to fon ale va fo fanga ai ko whakakato ai ai mea ka gato ko ni ko nga pe ko me beta ko malo ko e ta whanau mo whapapau na kau i lave monu ia i ako ko ia o teu he wahenga ke ako ia ki ai whanau tama o wahenga ko ia pe ke lava pe o kau atu ke ngā i wahenga ke he ka pare ke nau whima e toko ni ka koe whonga i ia e palani o whotuto ke sio atu ko ia ki palani ko ia ki ako ko ia e ta whanau ki ngai tau whako ko ni ka hoko mai e ka lava lewa toka ngai kina mo malu pe ana to ngai kina to au pe ke taimi osi pe lop mai na to au ma mahina taimi pick up mai na to ave nau malu kai ga me hoko hange ko ia ko ngai palo pare ma ko ni ko ia ni i whikawa ko ia mai trucks kage to tabe mon ko fonga ia whikawa aki mo toka ngai kina ko ia ia ko i tau whanau fie mau ke whakapolo kalamai ka e whao ko tope mo ia i project ko ni ke whao ko tope ke e tau kakai mea ko tope u lere pe ai mga senta ko ki ngai culture o tau ngā paponua ko ia i ramon ko whatano atu ia ki ta whakoni ko ia ko Malo pito toi taha ni kua mai e whatanoa ko ia ki e mau inga ko ia o after school education ki he whanau ko pea ko tui koe kau ia i he kaweinga mahu inga au pito he koe inga whoki koe tau suatu koe valu pongpongi ki he wha e whiawhi koe iwi pe ia o pureanga o una lava o whaitokonia ko ia ai ako ki he hako tupo e whanua au tau wha malo kono inga wai e kakai i society e kau whai ako kuna toi ko extra mile ke lava ke nau whilau lau ina mo ui kono inga ke whaitokonia ai whi mau wako whaata mai ai hako tupo e whanua i he ako e whiawhi pe koe e ui koe ngahi po wako. Kei ko tui ko ta o mai eni ki he tau mui e ta prokalama mo e taimi ko ta alo mai kai whawhaka te taimi ka koe ka pau te e hanga hi mea ko lota ke wahe mai pe ka hiri ko pata whakao se pe malo apito. Malo apito e te tawe mani te ma e kwa ki whanabari ko ni kato aki kai nā konga whao si ko ia ko lota ke whakakato aki ia ko project ko ni ange ko ia ko mena kwa ta no magai ko hiri ai fu mahu inga ko ni ko security e o mai lewa ne te whapiki mai pe ai mo ki pare ke o mai ki ai security whakakolo ko e whakawaenga o mai mo na tō ki ai ko hinga taimi ta tau pe e lau na tō teringa tu ki nga e whatu tamaki e kolo una ui e fwysenta pe ki nga immediate needed i e fwysenta ko ni
Jangan pare mandu be fekau kawak ngai kolopo fare ka wai ngai business tau firma ore ba tau por sokolo ai be ana ki foi turiki ai ana ki pare ai e hoko ia safety ki foi fanga uta ko ni ko nga be ko malo ko ia tau de fito ki after hours ai tiudes ko tau whanau ni poli to malo ai ange ko me ko yo tau whanau ai ke o pe te tau to lava ko nga whanga mari mai fili tau tonga project ni mo tonga ai ko ia tau whanau e lau safety mo tau farm ke na mau ko future ni hili ko ia ni au nga nga ko ka ye ko ngai whatano ai ko lava wa te fin to ta ve mo ni po wa te ko mo ka pa ko ya nga whatano ko kai ke tai mari po ba kai mai pa ko hange ko me ko na ko ke nei ko me ma hu nga ta te wa tu ko ni ki on free ko ya ka fo nga ki ya ka ke to firma o ke te free for family to te free for asiasi wa firma aki pe ongo ya te koe yo free ko ya ke lelei for lo fua ta le lava ave ki ta to ki a tonga to ya nga fa mau mai ngai ta o kon ko hili kena anga fefe kamata mai lere mai ai o mai ke honi pe ko ya ha fa ke pe kai ka ko kui e to la ya selection you going to do ni a ho no pa ni ka ye fa time ta tau be tala manuat ni candidate ko tope te wa to ko ya ke free fa area pambe ke mo ma free toko ato whakata whatongia. Whia, mau be ke tau mau be ai mama, mo se ofo whani, o se taimi, ai tohere pelu, mo tohere he tau mo mea, tau wao mai ni kuonga, tau ngau e be mama e o toa, whikawa mo mama whakata mai, tau lawa, o hiki a tonga, ki a tonga o toi malonga. Ko ia e ki whakata noa, mo ofo lahi atu me ki motuani, mi hala mama ko la tota fitu tota to fai tiat malo Malo pito toka tā ki tiane ni kua ka koe candidate whiwhare alea ma tonga tapu whitu ki tō whare alea koe ni wano wanima. Ai au ko malawa ke tau ilo ai ola i whiri i he aho wanoa November. Ai au maina katu o ia pa kua te whamalo hene ke te koe toka tāni kua kone ngā koe palani whaafu ofa ko ke teu ma ai wahenga. Pa o whamalo kono uhi ngā koe ofa whanua mo e pōre ki hono tataki, mo hono whaoanga i lao, mo hono whakatawhi mai ngai manu ia ki he hakatupu o e whanua. Pea pe he whoki ke malu ia i e whanua tupu pa mo eiki. O kua tene whamalo ka mō tolu kata pēna e kau mai i e prokalama ko eni toke tāni kua. Ka koe ngataanga ia o e whepua talano aki mo toke tāni kua ka tau toku wakai i ene prokalama hoko i e wikau ta tau me taimi ta tau a mo mea ka tau toki wakai i e prokalama hoko o whātu.